درس نيف فصل ويت كمنهاج المسلم با أن يوتين الجمع في هوتندرغل. أولا حكمه نياور مندن الجمع هوتندرغل وقتوجد رخصة كنونند جائزة دقيند إلا الجمع سيونا هوتندرغل بين الظهرين hakkunde fanaji din didi bi mana fana yalan sara yawma arafa nyande arafa bi arafa wonande wondo arafa wal isha'aini e geejeji din didi bi mana futuro e geeje laylatal muzdalifa e wonande gemma muzdalifa on fa innahu den hawtindirande don didi na ko newna bal ko woni den don sunnatun ko de sunna nako wi gol ko newna ton si tafala wada bal don ko sunna la takhyira subine gol ala fi fi'liha fi hawtindir gol dum sabu gol dum lima sahha sabu ko selli anhu ko jetta en la Allah sallallahu alaihi wasallam annahu ne la sallallahu zuhra be juluna fana wal asra yalan sara bi arafatan arafa bi adanin wahidin nodinandu wotur wa iqamataini e darnandu jididi ولما أتى المزدلفة ثم بهيوت مزدلفة كدكيكيد صلى بها بجول مزدلفة دون المغرب والإشاء بأذان واحد ندنان وتر وإقامتين. ثانيا صفته صفانو فناي على سرا هاوتنديرته ما فطر إجا هاوتنديرته. اليوم هاوتندير قل هو دون أن يصلي المسافر كون فويا سرجو انجولتا الظهر فنا والعصر على سرا جمعة قديم جمع أدين تنادو جولا كفنا فيصلي ما جولا في أول وقت كارن وقت الظهر فنا أو جمعة آخر ما جمع النتنادو فيصلي ما جولا دي كلا في أول وقت كارن وقت العصر كعلى سرا أو يجمع ما هاوتندير المغرب والإشاء جمع تقديم هاوتندير قول أدين تنقل أو تأخير ما نتنقل فيصليه ما وجولا دي كان جديد في وقت إحداهما إن الوقت غوتو افترو أما إجايدين وذلك دل ما ورد كسبك جولي أن النبي وندنا باجل صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة ونتن جلدا بتبوك يوما يلل ثم خرج رفتي يوما يندغو ثم خرج رفتي ويالتي فصلى أجول الظهر فنا والعصر جمعا ثم خرج رفتي ويالتي كد فصلى أجول المغرب والعشاء دونك كدي هاوتندري وهو تايكان كو نازلون هيمو تشيبا دبي تبوكا غازيان كو وندو حبود جهادي في سبيل الله كان كو نلا صلى الله عليه وسلم كما أن لأهل البلد وأنه كدي هو دنيم بليد دين أن يجمعون بهاوتندري بين المغرب والعشاء في المسجد كجوليرد ada nasabu poyasifus lailatul matar nyande ndiyan dan tobo ngon dudi lay alan sara haki hide ndiyan dan no arde no nibbiti kam ngum fono jogondiri ma dum ka leydi lope no wadi wal bardi bubol stay jango ngol wadi kadi ha fe'iti ashadidi tidungol awirrehi ma hindu keneli no wifude ha yaltugol kayas noni risk ida kana silat ka shuq alaihim sabte e mabbe arruju o rutto yagol ila salati isha julo gol geje den bil masjid ka julirde إذ قد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قم إن لا الله هاوتندري بين المغرب والعشاء حكون فترة جاء في ليلة مطيرة ندر جمع طبو تيكون ديا ونو أرض كما أن للمريض ونوني كدي نودني نونو دون أن يجمع كان كدي ده هاوتندري بين الظهرين حكون فناون على سران والعشاءين فترة جاء جدًا إذا كان صلاة كشيء عليه نسات مك أداء كل صلاة تتقول كلا وقت في وقتها كوقت مك إذ قد علة الجمع إلا هاوتندير غونغول هي المشقة كسبونde do tampere sattende famata hasalatil mashaqqatu to makala tampere hebi ko tawata ampe saymo e julugol waktu kala e leer mun jazal jam'u haray dagi kende ka hawtindir gol foti ko sabu voyage ko sabu kulol ko sabu hendu ko sabu jangol ko sabu nawnare wada ta'arudul haja gomdi haaji on hino webito ashadidatu sattudo lil muslimin ande juldo fil hadari fi tawegol julugol waguton kal khawfi wa kulul hulangol ala kal khawfi ala nafsin wa hulangol hore mum aw iradin ma dun sakkegol aw malin ma hulangol jawdi mun ni harada huli sayi don tabe ataku jawdi manding fa ibahu lahul jamu arayno dagani mo hawtindir kol فقد صح قم ديسلي أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع هاوتندري في الحضر كأوتوا مدينة هرنا أفيا سرجو مرة يندقو لغير مطر تينات بفوس كرنان ينفس قال ابن عباس رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أجولي بالمدينة مدينة 7 جيد و8 أجيتت
ay az-zuhra wal asra fana alansara dum ko jeetati wal maghriba wal isha futuro e geje dum ko jeedidi wa suratu mbadi mundi ko honno an yuakhira az-zuhra ko yo fana on nettini hawa wasi fejjay gokkum wa yuqaddima al asra alansara on adintine juule li awwali waqtiha ka arande waqtu alansara wa yuakhira al maghriba futuro kadi nettini gokkum wa yuqaddima al isha geje den adintine li awwali waqtiha ka arande waqtu geje wa dalika dum lishtirakihi ko sabu hawtindirgol makko kafudugol makko as-salatayn julde den didi fi waqtin wahidin e waqtu goto jim salatul marid julde nawnudo konno julirta idha kana silatike al marid nawnudo la yaqdir o wawata ala al qiyam e do daragol jula mustanidan ko yo daro o baro ma o tuggo ila shay'in fade hune la yaqdir so wawata ala al qiyam e do daragol mustanidan tuggo ma baro ila shay'in fade goddum salla qaidan ko yo jodo jula no holli sa wawata darade jula sellata ka jododa ha dabba taho debriya ndara sa wawa darade tuggoda ma darade baroda ko sa wata daragol baro daragol tuggo non si jododa wa idha ajaza surunki anil qu'udi jodagol kadi sallahu jula ala janbihi ka hore beccal makko nyamal wa in ajaza surunki dum sallahu jula mustalqiyan ko walido ajji ala gafahu e hore hojjudo makko dum madda rijlaihi ara ko fonto do koyde makko den ilal qiblati faade ka qibla wa yajalo wada sujudahu sujudu makko akhfada ara ko dum budi joltude mi ruku'ihi ruku'u makko yo Allah dande nawnugol ha hewta don wa in ajaza surunki kadi ani ruku'i wadugo ruku'u wa sujudi sujudu aw ma ima an haray ko yo ebbu gol be mana julira gite den yo Allah dande hewtugol don wala yatruku salata wona yo accutu julde den bi halin do e alhali wo madama haqqille makko din woti jonno enen boyi e dankotobe nawnube ko mapinta en ko si o nyami ko si o jetti lekkele den ko yo immo jinda seeda ko yo yaltu hendu no wifamo ko dum nanata hiden conseil ko dum nanata hiden sattodirama kala ka tawda goddo e nawnudo mun sattondiri ando ko baaw jabal yettude lekkele den ma ko baaw jabal nyamude ko do yata nawnira don hino créer problème kono alansara he ma futudo he minni be daro mi jogobe be juula be jabali ma minni yo be jowdo mi jogobe be juula be jabali ma minni yo be walo be juula be jabali ay ata problème do mokkoramuna ha ko en wattu yili ko ana non kadi nawnu don ko mapinimo ko lekkele den e andugol hande ko gusini faala wallela mi heba hunde kaari wallela mi tamo ananata wallela mi juula ananata awa wala bewi li qawli imrana wonande mako sheikh imrana ibn husayn radiyallahu an kanat bi o wilati no yamba wasira nawnare wiete bawasira nawnare hulbeninde kono mi wata en innude dum do ko palini ka ko burini ka ko gastrite ka ko cancer mi wata dum do la kulli hal ko nawnare fala yatruku sala fasaltu an-nabiyya milandi annabi sallallahu alaihi wasallam ani salati fi julde den ko honno mi wadata faqala nalado jabi musalli qa'iman daru jula fa illam tastati sawa wata fa qa'idan jodo jula fa illam tastati sawa wata fa salli jula ala janbika ka hore beccal ma nyamal fa illam tastati sawa wata fa mustalqiyan ko ya walo ajjoda jula kono do ko be jule sabuna wala yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha dal salatul khawf julde kulol أولا مشروعيتها شرع نقول في جلد كلول صلاة الخوف جلد كلول مشروعة كسر إناد بقول الله تعالى وإذا كنت صلاتك يا محمد فيهم هكذا ما بفاقمت لهم الصلاة كياني بنام بجلد فلتكم كيو إما طائفة فدقوا منهم معك وليأخذوا يبجوغي أسلحتهم أرموجي مأبدين فإذا سجدوا سبجولي فليكونوا يبونتو من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا بتوب بين جولال فليصلوا معك يبين كدي جولو ديما وليأخذوا بين كدي جوكي تحذرهم رنتور كوي وسلحتهم إياد موجي مبين ثانيا صفتها صفة مودون براتيك مودون في السفر كاندر فوياسي كسيتي ياغال hara hiden julude julde kulol ko e der seta yagal kadi wonde hiden julude julde kulol hiden tawa kasudu men andi ko façon jididi waratat no joli fi salatil khawf e julde kulol kayfiyatun badiji mukhtalifatun lutondirdi noneji ila halatil khawf ha faade al hali kulongol mi mana manier no kulongol wa iri ko rabbide kon ko non julde den kadi wa irta bu watan kat dolnugol wa du'fan e kalugol
wa ashharu ko buri kollude mum wa ashharu kayfiyatiha ko buri lollude e mbadeji julde ko lolɗin ida kana al-qital silati ke gere on fi safari ko e nder sete yagal an yuqsamal muaskar konde kunungun sendete ila ta'ifataini faade pecce ɗiɗi ta'ifatin feccere goo taqifunde daro tujahal aduwi hella ayɓe ɓen wa ta'ifatin fedde goo tasaffunde saffino wara al imami ɓawo imam o fa yusalli biha o julna nde rakatan darnde wotere andi ɗon ko darɗe ɗiɗi waɓuton duwa julede wa yathbutu o tabita qa'iman ko dariɗo wa taqumu fedde nden immo hiya kayre fa to sallinde julana hoore mayre rakatan ukhra nde darnde hedditinde wa to sallimu nde salminana hoore mayre ali nde yaha wa tadabu nde yaha fa taqifu nde daryo mawqi fa ta'ifatil ukhra plus kande yafedde darinoɗo wa tatil ukhra nde yafedde kadi ara fa yusalli biha kanko fa yusalli biha julna nden ɗon kadi al imam o rakatan darnde wotere makko kanko sakkitinde nden joni so gayni darne makko sakkitinde o yabsutu o jooɗo jalisan ko jooɗiɗo lutta e tayyagol ɗon fataqumu hiya kayre fedde nden nde immo wata ati bi rakatin ukhra nde adda darnde mayre sakkitinde nden summa yusallimu bihim refti o salmindina e maɓɓe o salmina ɓe salmina bi mana o jooɗo ha o anda ɓe timmini darnde nden ɓe tayyike ɓe gayni on say noon o salmina si ɓe salmina on faami wa shahidu hadhihi al kayfiya seede yagal non ndi mbaadi ɗo hadisu Sahal ibn Khaysamata ko hadisi Sahal ibn Khaysamata ida jaa fihi tumande arno e makko anna ta'ifatan wonde no fedde go saffata nde saffinina ma annabi wondude annabaji Allah sallallahu alaihi wasallam wa ta'ifatan fedde go wi jahla duwi hella aybe ben fa salla o julni billati nden fedde ma wondude e makko rak'atan darnde wotere thumma thabata refti o tabiti qa'iman ko darido fa tammu be timminani li anfusihim hoore mabbe thumma sarafu refti be wonciti wi jahal aduwi hella aybe ben wa ja'ati ta'ifatul ukhra ndeya fedde ari fa salla bihim o julni nder rak'ata darnde allati nden baqiyati dinde min salati modde julde makko nden thumma thabata refti o tabiti jalisan ko jodido fa tammu li anfusihim be timminani hoore mabbe thumma sallama bihim refti o salmindin e mabbe salisan sifatuha sifa julde kulol fil hadari ka tawa ka suudu in kana silati kal qitalu gere on fil hadari kaka mon woni wadude haythu la qasara noko ka rabbin dingol gasata li salati wonande julde nden sallat ta'ifatul ula sallat ko yujulu at ta'ifatul ula nde fedde aranere rakata ini darde didi mal imam on de imam nanen ko darde jon ko darde didi parce que jon ko timmingol barakatain e darde didi wahadaha kayre tunde timminana hoore mayre nde salmina wal imamu qa'imun ta imamun no dari watati ta'ifatul ukhra nde fedde ara fa yusalli biha e julna nden don kadi al imam rak'atayn darde didi wa yathbutu tabita jalisan ko jodi do fatu timma de timminana li nafsiha hoore mayde rak'atayn de darde didi tida thumma yusallimu bihim refti kanko imam toujours o salmindina e mabbe rabi'an yabundun idha lam tumkin sine wakinon ismatul jaysi sendugol ngu kono kadi listidadil qital sabuti dugol gere on ba gere on hino wula ha tawata newanta ko imam on dar ko inna he onon don yahe daro don tindo dido ngay ben be da yar saffino bawa men jula no satta ta goto kala ko nafsi har goto kala ko hore mo hilni haray don ko honno yastaddal qitalu sigere on tiidi walam tumkinne wake ismatul jaysi sendugol konungu sallu furada ko be julu goto goto ala ayi halin e do kala al hali mobe wawiri kanu mushatan futihi be yahude awru kubanan kahibe waddi lil qibla be fewti ka qibla aw li ghayriha ka be fewta ka qibla no be wawiri wo yumiuna be eɓɓay iman e eɓɓugol li qawlihi ta'ala fa in khiftum son huli farijalan julera ɗon seppude awru kubanan maray ɗon waɗɗi wa qawli sallallahu alaihi wasallam in kanu siɓe laatke akthara min dhalika hiɓe ɓuri ɗum ɗuɗude falyusallu yoɓe juulu qiyaman hiɓe dari wa rukubanan ma hiɓe waɗɗi wa ma'ana akthara min dhalika ma'ana ko ɓuri ɗum ɗuɗude ay idha kathura al khawf so kulolngol ɗuuɗi wahtadamat al ma'araka ko ɗum woni wa ma'ana akthara min dhalika ma'ana ko ɓuri ɗum ɗuɗude ay idha kathura al khawf ko stay kulongol wuli ko stay kulongol dudi wahtadamatil ma'araka gire on wuli waqtalatu bil adu be lanni jillondirde aybe ben wawata ko sendondirade
khamisan jawabun dum at-talibu ko dabbito lil aduwi aybe ben awil haribu minhuma wondo be dogude hida yalti da dabbutude be ma enele yehi do ha ngadi a huli wota be shahindine hida dogude man talaba kala dabbutudo aduwan aybe yakhsha fawatahu haray mo huli wata ganyo mo woni dabbutude on wata fuuto mo himo iwtiri ba makko mo dogude waguto on non heewi aw talabahu ma hino dabbutude mo kanko juldon aduwun ganyo yakhsha himo huli an yazfara bihi fi wata on ganyo sabu hendagol mo konno watta salla o do kadi ko yo juulu ala ayi halin kana edo kala alhali mo woni e modum mashiyan aw sa'iyan foti o seppira woni do foti o dogay woni foti himo waddi foti o waddaki ilal qiblati foti mo fewti qibla aw ghayriha ka fewta qibla do ko rabbidi ko musibe julbe essentiel on do honayi waguto on fuuto si tayno wondo dogude ganyu ma ganyu no jogi finkari no iwtiri baama hino hulandema no rada dema si tawi o do innama nayi waguto fejjirmo ko yo juulu taw si tawi ko innugol tum fi mi do kufura makete mi do jippini mi do kufura ma mi do jippinde ma hari meden ka biro meden e réunion wikulo taw si ko dum do wonata ngam to goddo ron ko juulude wa hakada ko ni kullu kala man khafa an hulan da nafsi hore mum min insanin imorde neddo aw hayawanin ma mum munte mana ahulani hore ma tan ta neddo bandi wata hawre ma kullil no rad adama aw ghairi ma kala ko ina dum sallallahu haray ko yon tigi julu salatul khawf julde kulol bi hasabi halihi embere al hali makko ويشهد هنا سيدتو لهذه المسألة أو مسألة قوله تعالى فإن خفتم سنهلي فرجالا أو ركبانا وعمل عبد الله بن أنس يقول عبد الله بن أنس رضي الله عنه فقد بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم قمنا لا دلهم إمني في طلب الهديل تأبيت يقول هديل فقال لما خفت تمند مهلنا أن يكون دلاتة بيني وبينه حقنا أن يمكن ما يؤخر صلاة كنكو غسطة تلتين دلان نتنا لنجول دلن هاوة قطع فجأة fantalaqtu mi natani amshi mi do dogude mi do seppude wa ana usalli mi do juulude umiu imaa mi do yebbude bugol mi natani dum nahawahu hella waqutu hella qibla falamma danawtu minhu haba mi battike mo awa minangimo al hadith haka hadith on hatti don al maddatul ashiratu innande sappa berenen fi salatil jumu'ah na yewtan fi julde jumu'ah alif hukmuha nyawre julde juma salatul juma julde juma wajibatun ko wadide bi qaulillahi ta'ala ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay' wa qawli rasulih ma kunna lado liyantahiyanna e yo hadito abwamun yimbe an wadihim gay accugal mabbe al jumu'ati jumaaje dubul jokkondirde juulali yimbe ben hadito dum sibe accali awli yahtimanna Allahu ma do Allah fermayno ta'ala qulubim e do berde mabbe den thumma liyakunanna rifti belatoto min al-ghafilina jiabe welsendi wa qawli sallallahu alaihi wasallam ma kun la al-jum'atu jum'a haqqun wajibun ko haqqe farli ala kulli muslimin do kala juldo illa arba'atun siwana e julbe hellifabe nayo abdul mamlukun jiyado jeyado goddo aw imratun ma sonnajo aw sabin ma pay kun hellifaka aw maridun ma hellifado kono himo nawni wali kasudu ko be do nayo woni juma waddaki e do kadi tato be mana jiyado on sonnajo on ko do woni pay kunkum sibe be fere kadi be hebe juulo ino labba be mari baraji ko ni waddaki be sani andi monno al hikmatu naforene fi mashru'iyyati salina gol julde juma kon don important mo min al hikam no jiya nafore allati din shuri'at laha sar inanadi juma on sar inanadi fi mudun salatul juma julde juma den jam ul mukallafina mo bindirgol be hellifabe al gadirina wawbe ala tahammulil mas'uliyati rondagol responsibility ji rondagol be maana legoy lamagol min halil baladi modde yimbe leydi ndin awil gadet ma yimbe sarende mo bindirgol be do sondo kala awwala kulli asbu'in arande kala yontere fi makani wahidin enokure wotere litalaqa fi yo fottu yida humpondira kullama yajidu goto kala ko hebi wa yahdusu e ko fuddiri hella ka mabbe ton min qararatin e morde nyibale ko hondum ko fere hondum be fottani kambe hella ton fi o programme do wa bayanatin e banganduyeje information informugol be da ko on ka mabbe kambe yusdiru ha di tawata waaway ulinde dum yaltina fenyina na jama'u imamul muslimina imamu julbe be
wa khalifatum elontiɗo ɓe on fima yata'allaqu fi konko yoyti bi silahi dinihim ko moƴƴinta dina maɓɓe kam wa duniyahum e aduna maɓɓe on wal yasma'u e fiyoɓe nano moƴƴa min at-targhibi e modde lerɗinegol wa tarhibi e hulɓinegol wal wa'di e kamba wal wa'idi e fodore ma yahmilun konko no puusaɓe konko no fawaɓe ala nuhudi e dow maƴugol heña mbi wajibatin totta wajibiji waɗɗiɗi ɓe ni wa sa'iduhum ko hino walla ɓe alal qiyami biha immagol darano wajibi on fi nashatin e hoore softere kadi bi mana e hoore volonté wa hazmin e fiɓande ko ɗum woni décision tawalal usboy e nder jundi yontere nden fof kadi ha kande lannoyta ɗon ɓe fotta kadi wa tabudu hino feeña haadil hikma nde ɗo nafoore li ta'ammuli sabu taskagol min khilali shurutil juma e modde hakkunde sartiji juma ɗin wa khasa'isiha e kertinale muɗum ɗe id ko waɗi min shurutiha no jeeya e sartiji muɗum ɗin alqariyat yowonu hara ko e saare wal jama'atu wona kadi hara ko ɓe jama na goto tun e ɓeygure mum nden ma ɗiɗo wal masjidu tawa kadi koye juulirde wona e pakkar wona e caaleru wa tawhiduhu ko ɗum woni e wonugol kadi juulirde nden kadi wootere mi mana hara juulirde nden hino maha ko ɗum woni wona ñumunɗa hino hawtodiri wal khutbatu e khutba wa kaunuha e laatagol khutba min al khalifati ko immorde e lontiɗo julɓe ɓen on awil waali mamo lontiɗo julɓe ɓen on halfini on wa tahrimul kalami e harmugol kala yewtere atnaha e nder khutba on wa subutuha e fukkagol juma on anil abdi ga e oɗo jiyaɗo wal marate sonnaji wa sabi e bobo wal maridi e nawnuɗo jooɓa no toon nokkugo voyageur jo li anna taklifa haulai sabu no fawgol ɓeɗo gayru tammin wona hunde timmude na hunde labande wala isoɓe on hali ɓe qadirina wa ɓe alal qiyami daranagol bima qad yutalabuna bihi konko tawata hiɓe ɗaɓɓira alal min bari ka hoore min bari min mas'uliyatin immorde responsabilité yagal wa taklif wa takalifi e fawtale ko ɓe fawta salisan tataɓun ɗum fadlu yawmiha ko ɓural ñalande juma nde yawmul juma julde juma yawmun ko ñalande fadilun ɓurde wazimun mawnude teddude min khayri ayami dunya ɓurde moƴƴude ñalɗi aduna ɗin bala hino yewti fi mayre rasulullahi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam khayru yawmin ko ɓuri moƴƴude ñalande talata nde ƴelliti fi muɗum ashamsu nange yawmul juma ko ñalande juma wa fi ko e juma khuliqa adam baba adama taga alayhi salam wa fi ko e juma udkhila ila aljanna onada ka aljanna wa fi ko e juma ukhrija minha wa yaltina ka aljanna wala taqumu saatu dargal ngal darota ko illa fi yawmil juma sona ñalande juma fayanbaghi no hani an yu'azzima nde o mawninta kanko neɗɗo juldon bi ta'zimi